Eh, jago nama bainok usahaku. Saha di Jakarta iko bulo sukses. Dangala na iko pejabat. Dang nalay kon dosen. Dangan ungi. Songonok pi usaha. WC umum, toilet umum. Bainot nama spesial songon na di interneti. Kosing 1.000. 2.000. Mandi satu gayung 200. Keren. Anggo santai nama soalnya. Ya Pak, silakan Pak, silakan Pak. Masuk satu orang. Santai nama soalnya sambil paimahon. Udah selesai Pak? Sudah. Oh. Berapa ini Pak? 2.000. Lah, 2.000 Bapak mandi kan? mandi. Ah, itu Pak, baca Pak. Mandi satu gayung 200. Berapa gayung tadi Pak? Gue ingat banyak sih tadi. Oh, kalau Bapak gemuk begini, pasti banyak air. Jadi? Banyak pakai gayung. Mandi Satu gayung 200. Kosing Kosing 1.000. 2.000. Bapak memang tadi enggak kocing. enggak. Bah. Ya udah sini 5.000 lagi. 5.000 lagi. Nah. Ini buang. Nggak Buang. jual sih. Buang ini nih. 5.000 naik. 5.000 naik. Barak tobe bah. Barak tohoimu usaha dong. Nah, ini loh. Oke, mulai dah. Masuk. Aduh, anggo pipa hatok daw mamora malusong onon. Santai mana wah. Oke lah. Oke, bantu jelai dah. Oke lah. Anggo nuang ngawas biu. Saya lau ibe tu terminalan saung kunana. Sampai lari bernijeu uang. Ada suhu ini balajuan. Botak masuk ngono menjaga-jaga WC itu. Saung muda tuh. Le. Bayar le. Sekarang rokku le. Ada di Jawa lain uruannya. Nih, jago. Mandi satu gayung 200. 200. Oh loh. Belum mandi tau. Ima. Sok ku pakai ki, sok ku gayungi. Masuk dah tu bagi. Tak pakai gayung Dang lain. adong moro mile dang adong nang wapalan nasa itang adong moro. Masuk dah tu bagi. Oh masuk lah itu bagi. Ido, jadi tak adong ibel lai sudah barang kena rokku ba. Silu malai, nomor Iya, cakap oke. tayo, oke. Kena belanja le dah. Oh itu. Oke. Ay malu-malu majul mi Jakarta. Dak pakai gayungin na bay. Masuk tu bagi. Berarti ko surat krube masuk kebak 20.000. Ina mo kayo kusugot. Lu mulai hancur ku hidung sahur. Ay lak nawa na ba. Tapi ya, aku kebelet itu. Bentar-bentar ya, aku kebelet dulu ya. Ya, silakan. Ngaruyaw. Ada itu emak. Harung gobi. Dang mungkin dang mabayar. Lak wah. Iya, Pi, udah mau nyampe kok. Kenapa sih? Tunggu dulu. Gimana Bu. Bu, bayar bu. Ntar dulu lagi sibuk ya, ntar dulu Ay nawa na mah. Ngadua lolos. Tunggu huruan nasi si bagus. Ay memang nawaro naik pertuni deh. Oke. Mulai curiga. Alah itu mak saya bermasuk. Nak saya mungkin terus dah. Nak terus sial. Wah iya. Neng. Apa sih, Bang? Ya ampun, Neng. Kok main pergi aja sih? Emang kenapa? Lihat dong itu. Terus? Mandi satu gayung 200. Kencing 1.000. 2.000.
Mbak tadi ngapain? Cuma Ya bayar dong 2.000. Jadi bang mintanya cuma 2.000. Iya. Cuma 2.000. Iya. Yakin cuma 2.000? Iya. Yakin? Iya. Jadi maunya gimana? Ya udah deh, nggak usah bayar deh. Yakin? Iya deh. Olan ni dia bohi mitar di loko koro songoni. Alang masih ribu nih, sakit. Ay jingar may tuwa ni buang. Ay nang buwana mati. Usaha hati hurong. Bulok kumbong. Dan giyaw yun. Bala gawin. Ikaw kay nun yun.